Skoplje. Pozdrav svima koliko god vas ima. Vidjet ćemo glavni grad Makedonije iz vazduha. Skoplje je veliki grad sa oko 600.000 stanovnika. Počinjemo sa ovim prikazom Skoplja na dlanu. Pa hajde da vidimo. Polećemo sa trga Makedonija, centralnog trga Skoplja. U Skoplju sam bio nepuna 2 dana i zbog obaveza sam uspeo da obiđem samo centar grada. Pa će takvi i biti video snimci. Moj prvi utisak je da je Skoplje lep i uređen i čist grad. Upoređen sa Novim Sadom u kom živim, mogu reći da je Skoplje veće, uređenije i čistije. Oba grada imaju oko 100 km bulevara, ali su skopski bulevari širi i uređeniji. Ova moja zapažanja su subjektivna i nepotpuna, jer kao što sam rekao, bio sam samo u centru grada. Igrom slučaja poznajem 2 Skopljanke u Novom Sadu. Jedna se slaže sa mojim stavom, a druga ne. Toliko usporedbi ova 2 svakako lepa i prosperitetna grada. Letimo nad Vardarom koji deli Skoplje na severni i južni deo. Skoplje je u dolini između 2 planine. Vodno na jugu i Crna Gora na severu. Bio sam smješten u apartmanu sa pogledom na Crnu Goru. Izgleda spektakularno sa terase apartmana. Centar grada je prepun novih zgrada koje bi trebalo da budu stare. One su izgrađene pre nekoliko godina. U isto vrijeme je postavljeno 10 spomenika. Ta nova arhitektura grada je naišla na razne komentare. Ne bi bilo loše da se prijavite na kanal Kamen Pocket. Time pomažete razvoj kanala. Letimo ka trgu Makedonija, najvećim i najvažnijim trgu Skoplja. Vidjet ćemo monumentalni spomenik Aleksandru Makedonskom. Prelep spomenik sa još lepšom fontanom. Inače, svi ti spomenici su predimenzionirani. Pa gledajmo. Ljudi oko spomenika su malecni u odnosu na spomenik. Pogledajte video Skoplje kakav je to grad 4K. Prelazimo reku Vardar i idemo ka staroj skopskoj čaršiji. Tamo nas čeka Filip Makedonski, otac Aleksandro. Spomenik je sličnih gabarita kao i Aleksandra Makedonskog, što znači veliki i prevelik. Pa hajde da ga vidimo.
Samo pogledajte ljude dole i bit će vam jasna veličina spomenika. Letimo starom skopskom čaršijom. Čaršija je sačuvala svoj autentični izgled, a bome i način života. Ovdje nisu potrebne nove stare zgrade. One su već tu. Pre par godina sam odseo u jednom malom hotelu u staroj čaršiji. Tu je potpuno drugačiji način života. A samo 100 metara od trga Makedonija. Vraćamo se nazad. Sve u svemu Skoplje je miks modernog europskog grada sa orijentalnim nasleđem i velikom istorijom. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte. Delite ga sa drugim. Komentarišite. I prijavite se na kanal Kamin Pocket. Hvala na gledanju.